Horas, selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalohita, rigapan siganu pari bata, bani panurang sebut nerion, pasada hita hurta, martongko hita. Puji-pujian, terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu, nadop menjagai, manramoti, jana masarihon guluh nami. Bani panurang sobuton, ibagas nasiul ipukah kanami parguluhan nami. Pasu-pasuham hatamu, nasiul ijalo kanami. Asi gabi suluin ban nami sa ganjang niyaron. Ase martambah guguh, sona ege malas nihur nami. Janah, nanihor jahon nami pe, tetap bahe nasangapon bani koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen na siyam marianan bani panorang sogot nyarion, nabu isisihan nami marhitehon di channel YouTube on. Rigapan si ganu pari bata sadarion Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Tersurat bani buku Kolose bindu tolu ayat 10 nama katahon sonon. Gugun ma hatani Kristus marianan itongah tongan nasyam. Marhasoman gok hapentaran mana siam marsi ajaran anja marsi paingatan. Marhiti doding pesalam. Doding puji-pujian, apa doding pertunduyon. Doding kon nasyam manebata ibagas uhur nasyam maruhur tarima kasih. Taganupan Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lahu pasir sirhon parguluhanta bani ari simagira totu domma adong tene bohal bata. Anggo ibagas nalaho pasikolahkon niom bata totu domma marusahi ta ase manabung sonaha ase masa depan ni niom bata magira domma adong nagabe si jolomonta. Nah, totu Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabi ruji-ruji doai ibagas parguluhan ta siganu pari. Sonahanani anggo ibagas perguluhan ta siganu pari ibagas perguluhan perduniaon pe iparayak kita do habayakon lahu pasir-sirkon bohal bata bani ari simagira sonai age bani niom bata sonaha pakon perguluhan pertunduyon ta iperluhon hita donani asibayak kita ilobe-lobe nine bata. Nah, totu lang marosok kita anggo perguluhan taon lang seimbang. Bayak bani arta perduniaon tapi sombuh bani arta pertunduyon. Nah, totu sonahadu hita maparayak asibo hita tetap bayak ibagas golu perduniaon jana bayak kuma ibagas golu pertunduyon. Sona ipasingat Apostel Paulus subani kuria Kolose bani panorang ijia. Bohal pertunduyon ase tarbaheng sidea mangguluh janah gabi harosu ilobe ni nebata. Na parlobe sahali si pator saon ni sidea. Si bahenon ni kuriain. Gugun mah hatani Kristus marianan itongah-tongah ni sidea. Gugun usido ay tene songon na manabung nok kanayay. Maningon junjundo tabunganta asi adong bohalta. Sonaido homa agi ibagas parguluhan ta sigano pari. Maningon buido iahapkon hita, maningon buido ialami hita, ibagas parguluhan taon, hautungan humbani gulu partunduyonta. Ase na parlobe sahali maningon gugundo hatani Kristus. Ay maase Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah na mandopakon bagai-bagai ni parguluhan hita ibagas pada ni guluh ta sigano pari idopakon hita humani marbagai-bagai persoalan sanggah gugun hatani Kristus marianan itongah-tongah ta habayakon ni hatani ni bata aima nagabe bohal bata asiboy monang kita mandopakon persoalan ni parguluhan ta sigano pari. Halani anggulang gugun hatani Kristus usido ay songon sada niomba na isuruh
orang tuani lau hujuma mambuban sakul. Tapi dasko si ijuma manjolom sakul pe atape masakul hon na adong bani tangani pe lang iboto. Nah usi dohumani ai songon sahalak niomba isuruh guruni laho manulis ipar sikolahan. HP ni laho manuratkon ahana isuruh kon guruni pe seng iboto. Padahal itangani domma adong pulpen. Nah, sonai dohumani agi hatani Kristus. Hatani Kristus sa sitong ni domma marianan itongah-tongahta. Tapi anggulang iboto hita lahu mamakehon hatani Kristus. Soya mahaganupan hatani Kristus na marian iti tongah-tongahta. Ay maase maningon talardo habayakon ni hatani Kristus ay ibagas parguluhanta si ganupari. Marhitehon ni aha ipataridah kita ay na perlubis sahali. Hataridahan ni nabaya kita na dong maguguntongon hatani Kristus ibagas parguluhanta na parlubi jupah itongah-tongahta. Hapentaron ibagas na marsiajaran apa na marsipaingatan. Artini barang ahape na masa ibagas parguluhan taon, ibagas pusok nihur, ibagas malas nihur, sangga sonang, sangga susah. Ididah kita hasomanta, marsitukul-tukulan hita, jana ipakai hita ma, hata ni Kristus na laho mangajari, nagabi hiteta laho marsiajaran, apa marsipaingatan. Jana na paduahon, ipakai hita dumahomani hata ni Kristus aima natarsurat bani buku bibelta marhitehon ni doding puji-pujian apa doding pertumbuyon. Artini ai marhitehon ni doding puji-pujian doding pertumbuyon ijai mahomani hita gabe hiteta ipakai hita lahu mangajari hasoman ase dodingta lang doding rohana tapi doding rohani halani boy do hape marhite doding ai marsi tukol-tukolan marsi ajaran janah marsi paingatan ase tetap kita tene manggulu ibagas hatani Kristus nadop marianan tongah-tongahta janah maningon tetap do ibahen hita hatani Kristus na mangajari hita hatani Kristus na mangatur guluhta hatani Kristus na mambubai guluhta, hata ni Kristus na manrajay hita, ibagas haganupan parguluhanta. Amen, martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa, ase lambin mandayhon habayakon ni hatamu. Nadop itaktakon ham huban nami, bani panorang sugot nyarion. Ase barang ahape tongon nedopak kon hanami sa ganjang nyarion. Habayakon ni hatamu inma nagabi bohal ban nami ase tetap marguluh marhamunangan hanami jana ibagas gugu apa malas niur na humbamu hanami lahu maparayak sura-suramu ibagas guluk nami sikano pari. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata Bapa apa parsauran ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapay na ang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon tene sa ganjang niyariyon buy ihapkon hita habayakon ni hata ni Kristus na marianan ibagas kita gabi hautungon bagal bata ay gabi marguguh kita jana guk ibagas puji-pujian hita homani sa ganjang neron bani ganupan lahwanta sonai age horjata si ganupari. Ando harma. Shalom.